Yardo to Sherry. Yardo to Spring.
Sama
mga minutura alam kita kata jenang aku mga dito amau perutun na alam nakuha mo tayo dia pare itu awal na udian tipur kakabur kalu tere amin
Ay, buat nasib warak ya kore, nasib warak age, awal kami ira kating do pada kaya hitam, na aku aku tekor ay pandu pasi, na ay buna ay ra aku to kamangan, na purkay pa. Ada Munaira. Magatos. Nah, may pira din. Ganda rin ako sa ganun, na. Okay na ba? Ay, para Ano ko yung nayo ka? ay panda pakakay kakasam ay nerkanatam anak ay paibul nabulbul masalah aku tak ada begitu ay panda pakiyo nahan berpulang menyerai kuirang aku nak lawan dalam pun kali ilayan ada tadi dari paibul kene ay panda pakakam na pabiyone kuanan ilayan erab buya puaya kali ilayan aken gapang ate paibul na pun pabiyone na obuni gabi tang silang apa paise bunni gabi ay tao na tamanakitang bulakay kaya buji ang ay panda pakiyawan na kung napayi kaya sabi pang duwa ya buwa umuwan amarna oga saya gila tadi pay berasi ay panda pakiyawan tadi meta dua may paling manyagi naman Mayan sa Palaw. Mayan sa Palaw. ay wawag mo na gila tadi pay berjigi mutarira kindal mayay layrasan apat taon pay benay ay paan pan ay wawa na abuwa maira kadimi dua tama na ko sila ana pagay yela Allah buya ay panupati na ako na ipa kera ito na kararano na ako Kunin ko ako sa iyo nabuwara ka pa sa luluwa meron akan kelayu kalau dia na apa irayu wow mahal ada alia iwan karena kuahu kehilangan ayenan nada pada kecelakaan yang pokoknya disareng beter wana petira kana pamangunutin ka adunya ana petira ka pakia tabun isa iya ide anang arano na kamangudai ka pasar
Sari ka, kapay, kani. Sana lalawi ingat, doktor, dua buka. Beira mo kambere. Sari lalawi ingat, at tayo buko jasa. Punya ko pa nama. Kaya ka, aray ko. Maona kabila ka tayo, ulit ko. Maasakat mo, kuman. Lumana tari, ibala. Ipagawa iya, ay, adiyan. Hindi yun. Tarik tidak buo sempat. Tiara iya mula naman matong. Panaya dia nakataw. Kaya lalo manguso na para manisyon lamba. Na umangaraga ko kakasiyo germa apa. Tiara ko kanyo. Naawa ko na ira. Ada ko na ako nagmamalikon. Nakita kayo Kadang-kadang itu akan depan lahadon Naramain bisa ada yang kadua Amaya amaya ae Wow wow apa nak katakan Nak wow di kong pasay sao Halo. Hello, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semagi dia mau tuh honor sanu. Namanya kapasa dari si Mang Ude kakasar. Kaya? Kena gak? Mana?